Dobrodošle drage trudnice i one koje će to tek biti. Nalazimo se u klubu trudnica Beba Eva u Splitu na adresi Karamanova 1. Evo video uradak gdje želim da vas malo podsjetim kako ćete vi drugačije gledati na svoj porod. Mi imamo našu web stranicu www.beba-eva.hr. Na početnoj stranici naše web stranice imate pismo majci. To je pismo koje sam ja u jednom trenutku inspiracije napisala u ime nerođene bebe, da mama bude što blaža. Pročitajte, zanimljivo je, iz srca je, jer sam ja glasnogovornica vaših beba. Zašto sam glasnogovornica? Jer vi možete odrediti kako ćete roditi, ali beba ne možete odrediti, pa evo ja tu glasno vičem, želim, drage mame, da rodite na prirodan način, da bude porod bezbolan, da nema rezanja, šivanja, ničega, da bude sve divno, krasno, jer to može, mi to sve u Bebi možemo da izvedemo. A da bi to bolje vi razumjele, na toj našoj naslovnici gdje je pismo majci imate jedan link rođenje bez nasilja. Ja vas molim svim srcem u ime vaše bebe i vaše da pogledate taj link i da pogledate tu skriptu koja će sigurno promijeniti vaše mišljenje u vezi poroda, u vezi bebe, u vezi svega na bolje. To je skripta koju je napisao Frédéric Leboyer još 1966. godine, kad je bila rat u Vijetnamu i kad su bili Beatlesi tek došli i kad je bilo vodimo ljubav a ne rat, tada je taj kirurg iz Francuske krenuo u Indiju na duhovno obnavljanje i u međuvremenu dok je bio u Indiji osvrnuo se na porode u Indiji. I onda se ugodno iznenadio, da ne kažem ugodno šokirao, da su ti porodi savršeni u skladu sa prirodom, da te žene rađaju bezbolno, da je sve predivno okruženje, pratnja, prijateljice, lagana muzika, sve ono što treba da bude za dobrodošlicu te jedne nove osobe koja dolazi u ovaj naš svijet. Poučen i tim iskustvom iz Indije i obasjan ljepotom takvih poroda, vratio se natrag u Francusku i onda je postao ginekolog i u svom rodilištu je radio upravo te prirodne porode. Njega je naslijedio Michael Odent, koji evo danas ima, taj Michael Odent ima 90 godina, ide po svijetu i priča o tome koliko je prirodan porod bitan, kao što mi od prvoga dana ovdje pričamo, koliko je on važan i bitan za zdravlje majke i djeteta, za zdravlje naše zajednice i planete Zemlje. Michael Odent je prije 15 godina bio ovdje u Hrvatskoj u Osijeku i prije 10 godina bio u Zagrebu. Domaćice su mu bile Rode, imate na stranicama, web stranice Roda gdje možete vidjeti Michael Odenta koji je gostovao i pričao o prirodnom porodu koji je važan i diljem svijeta još uvijek taj čovjek priča o tom prirodnom porodu. Ja od prvog dana pričam o prirodnom porodu, ne samo da pričam, nego ga i realiziram tu. Tako da pročitavši ovu skriptu koja je mene isto tako još više oplemenila nego što sam oplemenjena sa mojom strukom i porodima i tim bebama, isto tako sam se ugledala i na način i ispitala kako se to radi u Nizozemskoj. Nizozemska u svijetu drži zlatni standard porodilstva, tamo primalje rade čitavu trudnoću sa trudnicama, odmah se na startu trudnoće napravi klasifikacija, negdje 5% trudnica je bolesno i onda njihov ginekolog u suradnji sa subspecijalistima određenih bolesti koje ta trudnica ima, oni se pozabave 5% tim trudnicama, 95% trudnica svoju trudnoću održava kod primalje koja ima neke prostorije ovako slične mojima. I kad su porodi, tada u Nizozemskoj 75% žena rađa doma sa svojom babicom, a 25% ostatak ide u rodilište sa svojom babicom, odradi se porode, te rodilje imaju nekakav strah u sebi i onda se odmah nakon porode ide kući, jer u Nizozemskoj
Jako je skupo biti u rodilištu, tako da sam čin poroda se obavi i kasnije ta primalja njeguje te svoje babinjače, kasnije bivše trudnice. Tek toliko koliko su važne te primalje u Nizozemskoj. Ima jedan zanimljiv podatak da u srednjem vijeku kad su se palile primalje kao vještice, jedino se nisu palile u Nizozemskoj jer su tamo duboko poštivali njihov rad. Za danas tek toliko. Drage moje trudnice, razmišljajte o prirodnom porodu. Vaša je odluka da donesete na svijet bebu na najbolji mogući način, jer trebamo da je donesemo, tu smo mi za vas. Dođite, zajedno ćemo to odraditi i želim sve najbolje do sljedećeg videa.